The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 15-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Kam wadang peteng ki pajba kala pangap he akba ki pajba na ki wi ki chnong do wan gile wo yarap akba hapan thor la pangap hadin wacha pentut pendik haki karbi kham tam na tapat we haka ar phausan tarik wan kasenjuk wa he chnong rijain tia license ran langgo yaki neliang kasenjuk lang ba presiden yang kau arminus lengdo dakentu yaki ar sarkar kami khalaya wa asam wo pendep smart no ye kelam pen bai put ha perdi ki ar jalla khnang wa ki pajba wa chong hakap put u im suki wa arminus da ongule wa katte de yo wo a yo ba tang wam em ko wa wan ki wo thut wan he por rem he por wa thung ko ba ha ki por wo wan de kentu ya ki paj ba na west wa is jaintia wo mi yong lang wo wan yarap o a ba yo wa dang sa hala pangap ni bha ipor daman i tibian bha chocho de kentu ya ka SABCC wom to wo pen mi ya ki kenten pen sngaw ya pher jai bro ne wo kam ya ki thaw ne bha ki arjala de em ki jarjer ki komiti wo pa ye ni Arminus kentu le yaki ar sarkar wopen bai smart no i opot khnang yo mentoy ki pai ba singi go so yang kaniga singi go de yo ulum ulang le a yo ni kuba hai ni apun thor la pangam den gi chong meeting yang i ha ka janmet yang ka ar phau torik ko da man ko final discussion la ne ka jingi kut ko khaddo ka jingi klam ko khaddo na ka banta yo a chwa la ne yo kondok no i ya kaniga harvesting ha kaniga pun thor la pangam Daga jingkre istom yang ki bor yang distrik pen ardli waka west karbi waka west jaintia DC yang ka west karbi anglong wa DC yang ka west jaintia ki additional DC gomot ki magistrate yang ka border magistrate yang ka west jaintia bet kamjo wagi magistrate yang ka Assam dan ka west karbi anglong ki SP pen ardli ki distrik additional SP Kamjo la kiwan ki stakeholder kiwaman na do ki seng kam ki seng yung ka karbi SADBC kiwaman ginong ya khamat na do charman yung ka secretary kamjo ki kambura yung ka karbi bat kamjo wo ki we chnong yung ka ni ka west jaintia bat kamjo karpang we chnong yung ka lapangam kamjo la khublai la kamjo nakabanta ka wa Kajingkra istom yang kesenjuk he chnong yang gerlom jaintia bat ki perlok ko dia solang waka ki khon khanro yang ka ri jaintia ka man ki sein bahalang ko pher ki wam ye di kho khmut kho khmat la ne mi di u u jeri ki bertuj ki yang ki bat kam ju e la ka jing khublai karpang ne ka man ka singi ko so man ka wi yo ki jing lai lu ti lai bai da ka jingkra istom yang gini ki wa he ki da kalami kam ju yang gini ki sein go pher man gan ne singi ko so de yo ulum ulang yo ni kuba ko e kublai gar pangi le kamjo i kita ki perlok na karbi kuman ginong yalam seng adu ginong yalam yo ka seng ki SU karbi ki KSA yang ka karbi bad kamjo ki wahe ki wasian e kublai gar pangi le na ka benta ka hill farmer union yang ka Meghalaya bad kamjo yang karbi
wa apo ka jingya khamat apo ka lama yang ka AMK lane ka amka te e khup lai kerpang ila ye kinong chong chnong yang ka lapanga par kinong chong chnong yang ka rilom jaintia bar kinong chong chnong yang ka bri hunyo trep e khup lai kerpang ila ye ka state government ka jingya kalam nagawi kami chagawi kami pen ardali ki government yang ka Assam government yang ka Meghalaya hakani ka forum bukwa i mention lane bukwa i point out i wani benta wale daute wale dakate nrai chima i jing ye kre lang kentu ani la ini por wo i wakani ka jing ye kalam ye suk yang i wigi prolog karbi wa na em gini ki kendon kudi bo ila wa i perchang hi pendep kar uji wala ka law and order yang ki district pen artli khamtam yang ka west jaintia kentu ida po ka jing ya khmat yo magistrate pergamjo USP yo wi le pendep yo wi le yo ya ka jing kwa wa gini ki prolog na kaliang yang gini ki wada jia ki wada do ye mesin wa koridor wi na kaliang yang ka karbi wada do no ya ka mesin wa koridor ka jing im ko yang o wa wi pendep kat kam ka kendon yang ka an kat kam ka jing yakut bat kentulang ye waro pen artli kini ki nong yarap wi ini pen artli ki district yang ka east wa ka west jaintia wa wi mi chitomi ni ki por ko dang sa hapo kalama yang kesejuk we chnong bat kamjo iki sain bahalang wo per ki wadang ni kre lang ni haini te kentu lang le ka jo hi ya ki bor yang ka district yang ka west karbi anglong kamjo iki sain bahalang kamjo ya kani ka border committee yang ka SADBC hapo ka jingya khmaru charmanu yang ka empu hau pen chidi leni empu hau kulami gawan ka kanten ko kta ya ka jingya per jaj bruri yang i lani ya kata kawan ka jing ya country ya ka khandao ka chiap nei ba ki state pen ardli daw ya kalam higi daw yi bichar higi daw sorbe higi ka yi ki to gitri ya kani ka kam ngaji daw em ka jing ya kalam but heni por nga kan tu la ya ka state government yang ka Meghalaya bat kamjo ya ka Assam na ka banta ka wa hapo ka jing ya khmat ke yang ki chief minister pen arngut wo persman no ki ka jing ya kalam wo pen bai pot bah dayo i kondok nani dayo i ulai pelai ba ye kani kijing akaba ka yongi lani ye kani ka harvesting kwa ile wa ka por sembe ka wo bet uthungi wa mhoi di ubi ka won kijing ye kanat te kamte heni por ka won ka jing ye kalam ka yongi ka won ka jing ye kut ka yongi ka te to ka kam ka yong ka sarkar wo le ye wa won i wa emkam te kantu ile ye waro ki perlok yongi ka puyo u ya chimbanta e ulai li a yo kuba ha kani ki pentor yang kalau pangap kentu ye pi yo em benta lang pi lengba gi sen go per he yo chim benta lang pen yo ke jing ye teli yong i yo man go bor go ye lumulang yo niu sumbe kang wong ga ktin che ai gi nong trei a ai banwat ban lum balang yo kuba yo kho we mini pentor la pangap te khulang i pi ra gi rachi gi yong pi ra gi churia gi wan ki star gi yong pi yo lum yo langi wati bu kudo yo 3 wati a yo kuba kana wa man ga ka jinglum jinglang yo kuba yo man ga jing job mi khan yo kala pangap yo man gi khan go imi na ka ni ka priang ja ga yong ki yo yiu pateng ga jing im yong i heni asla khanda berthai dai ni kteno khajat e khublei lang i ne ga sngi ye pi kam gi member go per yang kesenjuk we chnong kuda wan gi block unit uper but kamjo karpang yo we chnong yang kalapanga ma diamond mi wada ye updi angkat yo em gi lok haini te ngai daw yo hi gi kentin no digini kteno khajak na kalyang yang presiden kesenjuk we chnong ri jaintia kitbok giruyangi im slem ri jaintia im slem senjuk we chnong kublai chibun kublai chijar ngo